Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Нәни дусларым, әлли-бәлли бәу тапшыруын башлап та җибәрәбез. Балалар, зинһар өчен әти-әниләрегезне телевизор каршыннан алып куюгызны сорала. Чөнки бу тапшыру бары тик сезнең эшеңдә. Һәм безнең монда Куянкай белән Актырнак каядыр киткәннәр бит әле. Балалар, әйдәгез әле бергәләшеп дәшик әле шул хайваннарны. Актырнак, Куянкай. Туры эфир бара бит. Куянкай, Актырнак. Балалар, бик начар дәшәбез ахрысы. Әйдәгез әле тагын бер кат кычкырыбрак дәшик әле. Актырнак, Куянкай, Куянкай, Актырнак. Балалар, бик яхшы дәштек ахрысы. Хәзер алар безнең яныбызга килеп тә чыгачаклар. Ой, аба! Нәрсә бу? Куянкай, нәрсә булды синең белән? Мин матачыга торып өйрәнәм апай. Исәнмесез балалар. Актырда кая икән? Актырнак? Дәшәбез. Хәзер Актырнак ул өстәл астына һәй чакырам. Сине чакыралар. Минем курчак өйдә калган. Ат аңгыра. Ула уйлап чыгар бер нәрсә. Мин пак атмажымы дәстә. Ул хәзер килеп чыгачак. Әгәр дә балалар бөтен көч белән бергәләшеп, менә 1, 2, 3 дип санасалар, ул хәзер килеп чыгачак. Әйдәгез балалар. 1, 2, 3. Баба! Ой! Гав, гав, гав! Эй, дурак, син бит пси. Мяу, мяу, мяу! Актырнак, нәрсә булды синең белән? Пахмил апа. Кичә садикта бәйрәм иткән медсестра белән. Бигрәк күп духисе менгәнсен, ахрысы ике күзенә бәреп керә. Син менә монда чуп кара. Вообще ужас. Болы беләсең. Менә, нәни дусларым, ниһаять Куянкайыбыз да табылды. Актырнагыбыз. Димәк, тапшыруны башлап та җибәрсәк була. Давай башлыйбыз. Балалар, Күптән пора. без менә сезгә бер ай элек рәсемнәр конкурсы игълан иткән идек. Һәм без бүген рәсемнәр конкурсындагы җиңүчеләрне бүләкләп тә китербез һәм иң матур рәсемнәрен карап та үтәрбез. Менә беренче рәсем ясаучы бу безнең 3 яшьлек Азат рәсемне җибәргән. Азат, монда Куянкай кара әле, сине ясаган ахрысы. Кайда ясаган ул мине? Кайда? Ой, валла чуны матур итеп ясаган. Матур ясаган кара әле. Уйрәти Куянкай мөгезләре дә бар. Кая мөгезләр бар? Мөгезләре түгел бит улаларның, Актырнак, уланың колаклары. Колаклары бит уланы, син нәрсә инде? Колаклары. Колак булсын дип барыр мөгезләре бар, хатыны хыянәт итә шуңа. Моны күрдеңме биргән? Икенче рәсемне безгә Вәли Абрамович җибәргән. Вәли Абрамович җибәргән. Конвертларга салган ул. Вәли монда мине ясаган ахрысы. О, апай, бу сезне фотога төшереп алган. Әйе. Эш вакытында восстание. Конвертка тагын нәрсә? Бая, алып бер нинди рәсем ясаган. Апа бирәлем монда, апа бирәлем. Бер монда. Ой, Вәли, ничек матур ясагансың икән син мине. Вәли, тагын да күбрәк шундый рәсемнәр ясап җибәрәме? Элерсиге хөрмәт кылабыз. Һәм иң матур рәсем ясаучы итеп безнең Айгөл билгеләнде. Карагыз әле, монда ясаган ул Актырнак белән Куянкайны. Ничек матур иттереп бизәгән, ничек матур иттереп ясаган уларны. Актырнак ошамаган бит. Актырнакның борыны бит узынрак. Ничек инде ошамасын? Кичә төне буена кызым белән бергә ясап утырып бит. Айгөл бик матур ясагансың. Что-то не то. Һәм сиңа Айгөл бүләк иттереп микроволновый печ җибәрәбез. Айгөл,
Борчылма, микроволновый печни өзім еме алып қайтырмын. Зімей, Orada постоянно сами сюрприз өзіне қызынып қойды. ұзға ада холодильник алып қайт. Ondan aldı televizor. Бұл спонсор білән жоқлай. Bizge mine bu. Шепшірен айызды. Кірінгінен. Хам балалар, біздің мұнда тапшыруымызға келген қонағымыз білен де сөйлесіп кетек. Бұл балалар yazушысы Карандаш Графитович. Карандаш. Циркуль Карандаш транспортирович. Графитович, рахметов біздің янымызға. Olay sapay biz gittik. Қоя кеттіңіз? Шәй ішеміз. Sen içeriz. Ярар аласы, ярар. Исәнмісіз? Исәнмісіз, Карандаш Графитович? Циркуль үшін. Привет, Сәлмісіз, балалар. Сіз мене неше yıllar бойына инде балалар үшін әкиятләр, шигырьләр язасыз. Неше китапларыгыз чыкты инде? Ой, менің китапларым бик күп деп ойлы күрмәгіз. Менә соңғы китабым 3 ел элек чыкты. Бик зор 15 битлек рәсемне лампочка шартлады бугай. Шулайдыр. Қая үстел астында лампочка көресіз бізсіз, дұрак. Lampuçka olay, çarpma lampuçka ol. İte. Бик әйбәт, бик күп икән Карандаш әфәнде. 15 битле. Карандаш әфәнде, менә сез һаман да балалар турында гына шигырьләр язасызмы? Әллә бөтен хайваннар турында да язган әкиятләрегез бармы икән? Бар. Минем менә куян турында bir целый блок. Куян автобуста, куян троллейбуста, куян поезда, куян өстәл астында. Гениальный Бик қоян. яхшы икән. Карандаш әфәнде, менә сез һаман да куяннар турында гына язасызмы? Әллә бөтен хайваннар турында да язган әкиятләрегез бармы? Бар, бөтен хайваннар турында да язган әкиятләрем бар. Бик яхшы. Берәр икесен булса да укып китсәгез, Карандаш Бик әфәнде. шатланып, Тоқта карандаш, еме? бик шатланып оқып китәм. Тоқта тыңлайма, я. Оттыр. Тыңлай. Дәрес қаршым гүл сирин. Отырышығыз балалар, сізге әкият сөйлейм. Яшәгән ди урманда, әллә қоя инде шунда, бір хайван, бүре башлы, ақылы зәгыйф ахыры, яраткан ул ашарга, туалетка барырга, 3 сәгать ул утырган, унитазга кысылган, көчкә тартып алганнар, артын гипослаганнар, 7 көн ашамаган, бик каты ул ябыккан, шыр сөяк кенә калган. Бу әкиятнең морале шунда, озак утырмасын унитазда. Бик эчтәлекле, кызыклы әкият, хөрмәтле Карандаш әфәнде. Безнең дә балаларыбызга бик ошагандыр дип уйлыйм. Тагын берәрне сөйләп китә алмассыз микән? Бик рәхәтләнеп укып китәм тагын берәрне. Тәрәс каршым гөл сирин. Утырышыгыз балалар, берәр әкият сөйлим. Бер вакыт бүре белән куян, ярышырга уйлаганан, Зыны кыйла. бер-берсенә китереп сугып, күбрәк тешен кыярга. Куян бүрегә әйткән, мин сине тешсез калдырам. Үзе сикереп типкән. Бүренең авызыннан 6 теше кыелган. Мин бүре әйткән куянга, минем шират сугарга. Пляшленді. Ачуланган, котырган, куян авызына тундырган. Куян елмайып көлгән. 2 тешен төкергән. Шулай итеп куян җиңеп, бүре аңа җиңелгән. Бу әкиятнең морале шунда, 2 генә теш куянда. Бик кызыклы әкият, Карандаш әфәнде. Кайткач кызыма да сөйләргә булыр әле. Тагын берәрне укып китә алмассыз микән? Бик ошады, Бик шатланып әле тагын берне укып китәм. Әйе. Тәрәс каршым гөл сирин. Ananın tırnağını. Katya. Катя ташлама, туфтугайна китті мұншаға. Әйе, Ачаш. Абау, нәрсә бу? Kuyan bir kuzu şıkkın böyle durak. қоямыз. Нишисен син дурак? Без бит дура эфирда. Нишисен син? Бусы нәрсә тагы? Ақтырақ, көзін шыққан бәлей. Мондай актырнак булмый. Була. Сасы кызан сый кит әле. Өзі сен сасы қыза. Слушай, Циркуль транспортирович. Тәкімді бір жіберген. Сіз нәрсә? Мин бит шагыйр, мин бит сәнгать кешесе. Сенің кебек кенә шағырлар ішкенін шүден башлады шықмайды кеттік. Ярар, әйдә. Тәрәйе мен ауыз. Эшләр булар. Әйдә. Слушай, мен шиқырларыңызға өлі бұған жиқ.
Бигрәк тә теге Тарастым сирен дигәннәрне. Мен бүтін шигырьләр шулай башлана. Шулай ме? Мен сезгә тагын берне укып китәрем. Безне шуның белән тапшырып бетте. Biz apağız bilen muşar koytarız değil mi? İrtegen her tavuğuna söyleriz. Gittik Инде muşar. мунча. Янкай! Aktırla. Анда теге цемент раствор ике жарты алып келген еп бүкіліміз. Ташағы бит қапшығын, нәрсеге ау сенға, барыша бит ол. Bu sana. Muşar. Корале. Өлкетсін, Мен нәрсеге ме? ау сенға. Қойшы сен! Мунча! Оккаш! Ақтырған! Мені бетінде бүтін дүнияға базарға қалдырдыңыз сіз. Эшләргә. Ben duyuyoruz bu iş iptal. Мен. Ne hürmetli balalar. Biz şimdi psikopat operalarımızda işlemiz şimdi. Aktırla. Ақтырмақ yok. Nişleyen aktırla. Öldü. Nişleyen de öldü. Алы вакциналар отырдылар. Da? Olaysa kumara girek. Қоя көмәміз. Koyak ona ziyaret kaynak kayış. Қайсы зиратқа? Давай kumara ziyaretine. Сенға көкмара зиратына? Anda ben senin yazılan производство kukmır деген. Ha? Нешік көмәміз? Mene hemen işi iken bilişip girelim mi? Не? Sen bakan bundan oturup dur. Ha? Flameister foto var mı benim bir şey? Ha kirip cidden ya aşıkma ha. Ha sığıp cidden bulsa mı? Ha kirip cidden bir şey. Мен кірау. Кім кезеті көмәйінді? Графен! Графен! Башыңа бір орындықпен тұндырған шық. Шыға! Графен! Бая сен! Ух! Qadrli tuğanlarım, ne halleriniz var? İsen sağlığına yaşayıp yatasınız mı? Bugün ben etkende buna olga kitiş var. Olay bir burçulmağız. 12% inflasya bile artkarak çekinsek de 76%'lı sayılovlar bile gel olga varıp durabız. Opşum, eybet gene varabız. Beylemlerge yelendik indi. Kazanның 1000 yıllığını ötkergenden birli gel nullu sanlarına kilip tıra hazır көз aldına. Әлі міне шушы 1000 yıllığından Kazanның 1000 yıllık metrolarımız kaldı, 1000 yıllık köprülerimiz kaldı Allah bilse, 1000 yıllık piramidimiz bul Allah, bar Allah bilse. Gümen etkende gel bütün nersen nullar bile beylengen. Eybet opşum etkende biz indi hazır uzgan yılgına mine big zor san bilen raport birdik. Tataristan 3 milyar tonna nefet yetiştirdi. Şep bit bu kadarlı tuğanlarım. Bu bit nindi zor uğuş. Eğer şu 3 milyar tonna nefetini Tataristan'da yaşayan her bir kişiye tigizlep bölüp bulsa iken hemme bizim birer işilon nefti bulur ya. Kim degende 1000 tonna çığa ol. Mine zaldan işe kişi otura. Hemmegizning birer işilon nefti var degen söz. Nuduruz bizim kapka tüplerinde indi hazır aka kuyarlıkta urun yok. Şuna göre biz ol neftini işilonu bile Moskovga jiberip turabız. Ondan kiri koytkanı yok olarga gil sıya barsı da. Dürüsüngün aytkanlarının trubalarına bizde zadvişkalarının bütünüsü Moskovda bula buğa indi. Mine qadrli tuğanlarım, әлі uzgan yılgına biz milyon tonna ikmek jiyip algan bu yılda şolay bulur, ezirek arttırırız da. Çünkü biraz arttırmışı bulmay hazırgı zamanda. Mine şoşı milyon tonna ikmek, şoşı jırlarını tuğdırıp dura indi. Gün sayın 1000 tonna süt savabızdı, eyvet Allah'a şükür. Allah'a şükür, hazır sütler şunday temni, çünkü sütke su koşmaylar, su sütten kıybatırak hazır, bara okşum ekiringine. Hazret tuğanlarım, uylanalar bizim turda hemmesinden şulay uylap turalar, nişletirge, tigletirge, bulaytirge, eli mine transport turunda da biknik uylaganlar, nişigire gitip pasajirlerini tağın talap bulur iken deyip, plastikoy kartlar ve tigisin mınsın deyler. Yok, ür yana ısıl tapkanlar uylap, hazır tuktalışlarda bulaşak ulşevler. Her bir tuktalıştayın ulşev kuyaşaklar, hem avtobuska kirir aldından bizni ulşev kirteşekler. 70 kilo şamasında bulsak bir bilet alacakbız, indi 70'ten artsalar 2 bilet alacakbız. Elbette hükümet ayta 35 kilolu mujiklarga ilgüte bulur diye Allah birsa. Hadret oğanlarım, barabız, olga taba barabız, mine kişegine ayum alayın soylap koyduk hali Allah'a şükür. Soyladık deyip indi. Hayır, rahmet soylavçılarımında oturayken. Benim soylavçılar tekinderek otura. Hadret oğanlarım, mine bit eybet bulduyum. Biz anı soyluyuz deyip bilaygına ettik indi. Soylavunanın jartı yıl ilgük soylap koyduk indi biz. Anı Putin koşuğa yeme. Munda 2 Mart günü rastladık kına indi biz anı. No,
яш урынына яшне куйдык, шунысы рәхәт. Алар Мәскәүләр нәрсәдер яшьләргә бик кызыга инде. Ә менә безнеке акыллы, Аллага шөкер. Безнең президентыбыз. Дигәндә, аю үненә су төшә башласа Мәскәүдә, аю малайының үненә. Хәзер безнең президентны чакырып киңәшә башлыйлар, ни эшлибез? Фәлән итәбез, ни эшлибез? Безнең киңәшләр белән алга баралар, кадер туганнарым. Ну тегеләрне әйтәм бит, тик тора торган түгел, тере көмеш кебек инде менә. Bir урында утырмыйлар, һаман жүрүп торга кирәк аларга. Кайчан гына алар закон чыгарып, кайчан гына указларга кул куеп өлгерәләрдер. Бер карыйсың алар Англиядә, бер карыйсың Америкада. Ул Путин атнага 2 тапкыр Германияга йөри башлады. Әллә бер сөркәсе бар, шунда белмиде. Шаккаткыч. Менә ичмаса безнең җитәкчеләр гел халык арасында, Аллага шөкер. Дәүләт Советы рәисебез Шайбадрумда, премьер-министр Автодрумда, президентыбыз Ипподрумда гел халык арасында. Бәлки әле сезнең арада да бардыр, Алла бирсә. Чөнки монда бөтен бәйрәм бергә кушылган бит, кадерле туганнарым. Ә сез беләсезме? Менә шундый бер сәер әйбер. Шушы сезне концертка җибәрделәр дә. Хәзер сез югында 40% халык беләсезме нәрсә белән шөгыльләнә? Беләсезме нәрсә эшләп яталар тегеләр? Компьютерда уйнап утыралар. 40% кеше. Рәсәйдә 126 миллион кеше бар дип санасак, бу 40% чама белән 60 миллион булып чыга инде. Димәк 60 миллион кеше түгел инде хәзер бу минутта. Аннан соң саны китәбез. Бер 20 миллион кеше юлдан кайтып кера алмый әле. Пробкаларда интегә алар да мискин кеше түгел инде пока. Кайткач та кеше булмаслар тиз генә. Саныйбыз 1 миллион кеше армиядә, 1 миллион кеше төрмәдә, алар бәрабер инде шулай бер уйлыймы. 3 миллион кеше больницада, 700 мең кеше ойный алмый әле. Күпшем атна буе бәйрәм итәбез 20 белән 8 мартны бергә кушып. Шулай итеп, кешәнеп, инде арттырып саный башласаң, бөтен Рәсәйдә җүнне дип әйтерлек 1000 кеше бар. Менә шул сез инде алар, хәзер туганнарым. Җылама. Туйдым мин, беләсеңме? Туйдым барысыннан да. Синең белән йөрүләрдән туйдым, беләсеңме? Синең квартираң начар. Өйдә темәк тартырга ярамый, музыканы каты итеп тыңларга ярамый, убышырга ярамый. Нәрсә соң инде бу? Минем бит җүнле башты аш ташаганым юк. Гамбургерларда менә булай туйды. Сине укуда каршылаулар, беләсеңме? Мин сиңа бит ничә сумлык кына чәчәкләр алып бирәдем, беләсеңме? Туйдым. Сиңа Все, җитте барса туйдырды. Кыскасы, haydi, өйләнешик. Haydi. Мам, bizim bugün мәктәптә бәйрәм иде. Ярыймы менә бу каләне киемәле? Ярамый дидем. Бар. Аны нишләп ярамый соған? Бу каләне миңа сез туган көнгә бүләк иттегез. Аны да кияргә ярамый. 8 мартка BMW машинасы бүләк иттегез. Антында да йөргә ярамый. Ну җитмәсә бит әни шкафта күпме тун асылып тора норка вә. Аларны да кияргә ярамый. Ну кашан кияргә буласаларны? Ну ма, ну почему нельзя? Әтием пенсияга чыккач. Әлегә ул габыга гаишник. Kaytıp varım avtovokzal kassasından. Ufaga studentski bilen bilindirmediler. Tağı Raskutkat şeyinde töşünü Ufaga jiberim. Bak sen kilesin evet. Sen hemen şunda oturup kilesin. Benim o töşü bile yaşayısı vardı. Kaytası gelmiyor ki. Kaytası gelmiyor. Bani 10 gün kaldım bile yıklamagan. Etrigeden yalan. 10 güne de gezdim, benim darı var, yıklar alından işettiğim. Zenger Savut'ta. Medem abi, sen benim medem darını almadın mı? Zenger Savut'ta. Aldım değil. Medem içtin mi? İçtim değil. Ama sen medem kızım bile bugün yüzünü yıklayamam. Bana bir diyecek ol, izdivat edebilirsiniz mi? Ay. Balalar
yaşayayım. Balalar işini. Numaralar seyretli benim. Kinderfond ikisi değil. Wunderkind ikisi değil. Hani tege seyretli balalar mektebine verdim ikisini. Malayda yakşım ki kızlar işlik. Bu kız kışkine benim kanişni. Hatın yanına şaka. Hatının bütün tuğanı Üzbek atı şekilli. Kışkine. Töş çıkınan estedir bizim tügüne. Baktın kışışın aşak mı? Zorayıp gitken. Artık. Malay bana birikinde. Seyretli malay hatta işlik. Okutucu sıragan. Bir iki aldı malay benim. Ansıramını okutucu sıragan da edeyken. Ekteni paşalıstı. Avtobus bilen trolleybus nerse bilen ayrıladı ben dedi. O birinci klas malayı. Benim malay tutkan da etken. Benim gibi prastoyu. Mene apa trolleybus ol. Ne diyen? Tok bilen işte. Anda periminli tok. Elektrичество. Şunun двигательный harekete getiren şunun bilen eri trolleybus gibi dedi. Автобуста ышкиян был двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, карбюратор, бензин bilen işte. Şunun bilen eri dibetteydi malay. Okuduğu şekilde buyuran. Dırıstığın dibet dedi. Yani işin dırız. Trolleybus'un başında iki timir tayak var. Avtobusun başında o timir tayak var. Yok dibet dedi. Okuduğu şey. Kız bilen işin buldu. Kızın. Manda da mı ne diye okutuşlar vardır. Gafı ettiniz kanişni. Üzerine hattın da okutuşu. No, ne istiyor aşağı bilgen ol? Tene bu yıl tızlıkı yaraşa kalmayın ol okutuşu bilmeyeyim. İki şekilde birinci deriste su şişesi gibi ekendi benim. Benim kızla çıkarganıydı, kız birinci partıra otura. Su alıp verdim. Kız tutar da yartı stakan alıp vereyken su. Bu işe takip ediyor. Bir şanlı da koşuyor bir kız. Kaman yarışar stakan su alıp vereyken. Okutuşu sırakan. Ник бұлай ез алып кіресіңсің, тұтырып алып кіргеш, екеуін ашыққан бұл рейді бетеді. Апа, менің бет бой кішкене, кранға жетіп алып болмай, унитаздан ярты стакан артып кеп алып болмай деп етеді. Вот мен етеме, балалардан еше издевать еттелер, okutuşular. Ay ya, balalar işin ne yaşayayım? Belki ikisini de oturttum, minnasırlar. Eten balasın işi barlıkka gelgen hep sırlar indi. No men Allah'a aşağı duran kişi. Etti mi de Hıday? Baştan muzikni yaratkan, ilk kişi değil de bir şey. Anlarım eten muzikni yıklatkaz, narkoz birin. Töreşikler yatkanda şıtıdatıp kaburgası sındırıp algan dedi. Şulardan benim kadın kızını yaslagan. Kaburgası yüreğimden. No, biraz şabu iti de lekken aklımdı. Şabu giy bir hatun kızlar. No, evvela bitirmeye gülesin. Hatun kızlar bitiyor, biz evvela bitmeye No, anlattım indim ettim, şunlar bulgan da eden bile hava, inetim, Allah'ın balaları bulgan. Şunlar için ettim kişilik barıkta gelgen. Bir zaman aşağı bilgenler, eti, sindiriz söylemeyin, evimizge bütün şey söylediler. Demek anti-Ulhamanlı'ya karşı. Çünkü burjuvazi lilimli yaratma şekilde Hamanlı'nı görelmiyor. Mahallara söylegen bu. Balalar Allah yok. Bana etinize Allah kart bittiğinde namaz okuyu sorunca Allah yok diye otura. Mahallara edeyken ede kızım oğlum etinize Allah yok. İske karab bu kişi kursetiniz Allah yok deyip dedi. No benim bit mala yakılı. Kursetmeyken kız kukişi götürgende oğlum sen ne kursetmişsin? Sen ebi Allah olmak aşağıda kim bir kursetirgeni mi dedi? Düşürdünsüz benim. Malalara etken kişilerin işi banka ekledi geç. Buna dedi baştan maymun varlıkta girgen. Maymun evolütsiye dedi o bağlar anlamı da evolütsiye. Evolütsiye devrinde maymunlar kişiye eğlengen diye dedi. İkisiye girgenler de mine ettiler, niye desin? Hıday barlıkka getirdi diye dedi. Balalar mine etken. Min bitsizge üzümün nesil turunda söyledim. Derbiyiz bit üzümün tuğanları turunda söyledim etimdi. Şu bağlar işin ne şimdi?
Sizge kızım, mine şunun canı katırga. Turiyeste girmiş arasın. Ufana da bilet bulmadı. Aşkına karıp kişi vereyim. Yarar. Şup tugaydım hala, şup tugaydım. Bütün jirne şup başkan. Karala, şup tugaydım hala. Bütün jirne şup başkan karala. Bu da şup da ortara. Şup başkan, bütün jirne şup başkan. Şup, bütün jirne karala. Şup. Selam. Happy pidrijama selam değil. Şirket kakın mı istasa? Selam. Kurdum, selam. Sinde şup arasında mı? Selam din happy pidrijamamın da kararı. Karala, işitmeyi kulağım. Selam. Selam. Mandamin şükrakmın da selam değil. Selam, kurmuş selam. Eyde, dua. Eyde. Amin. Kulağım işitmeyi karala. Mana bıraşlar kulak kirge kuşkanları. Ben mesutlardan satıp aldım. Mana çıkarala, buluşala. Mana hazır işiten bu kulağıma ihtiyarım. Bu kulağıma kaya bardın eyde. Kibitke bargandım, kibitke. 1 kilogram şupas aldım. Şup bütün jirne şup başkan mı eytip duramid. Bütün jirne şup başkan. Şup taşıydım hala. Şükrak. Şupas. Dağın narsa aldım. Mana tege diska aldım hele. Figürü saklayayım. Diska. Karali mine da kiregiydi birer tege ayaklarını tege şaklarga kiregiydi. Mine. Sana indi nişi boni поможет. Min bit glamurunay. Benim bit onağım tege. Yana tatarım, mini üyrete, buçuklarda yürüte, glamurunay. Min de tege Vietnam buçukta yerim. Mine elini kigenim. Galoş satıp aldım. 100 sumga tege Ermenden gene. Mine. Kişine kursetme ayak. Karayla mine benim kebek matur ayaklar bulsun için. Benim kebek burası. Kursetme kişine ayak. Sen bir tüge kuru suyak bitsin. Mine. Benim kebek matur bulsun için. Bilesi mi nerse kirek işlerge? Nerse kirek? Mine hazır kursetme. Mine kara mine diskını. Mine. Davay. Mine. Ne akara? Karim. Haydi. Gitti. Ama kaya gitti. Şallaga gitti. Şallaga. Mana. İrim ülgenden bir de 20 yıl boyunca İrat'ın ayağında oturganım yok idi. Mana rahatlanıp durup gitti karalı. Allah'a şükür. Karalı. Kutun salıp oturganım da. O da burada. Sıtasın. İyi rahat canım. Yatsız. Kış ölüsüne kırıp tırmatan. Yatsız. Git var. Senin bir tutarlık şirinde yok. Senin bir tutarlık şirin bulmağaç. İrin benim yanıma yırdı 20 yıl boyu. Serin. Karalı nersege yıldırmışsın. Karalı. Min aytam tege. Tavukna suyarga, kirerbit suyarga. Şunu tutarga buluştu tutarga. Tuttu bütün kurşunukunda tuttu tavukları. Karalı. Mana muyundagı şırışıklarını kırgani. Min dibediler kalamasam da tınlısın mı yok mu? Mana muyundagı şırışıklarını işik bitirge bilem. Mana kursatayım mı? Eyde kurset Kılıptır kulağımı salayım alim işati tali kılıptır. Eyde salay. Burası salıp
Usta. Eyde, estağfurullah bulgan indi burası bilen. Eyde sal. Ama iki kulağı var bana. Estağfurullah. İkisi de işitme. Eyde Eyde, bas. jiberen. Devam. Kuma. Utanasın bir. Utanasın. Git bal, git. Elle nasıl buldu kutun böyle karalı. Kararlı, tutup karayım hala. Hımır boyu bitir, kutuna kazaktam. Tıgı muşukta kazığı bıtıra bir tane. Ayşandan birle. Kararlı. Mine min ala şunday kut kiregi iratlar kararları yazgına kırı süyekke kut buları işmasa. İşletip kine işletike soyundan. Kararlı, basalı. Şaha kanyasından işi boyu bağıracak. No, попробую. Mene kara. Eyde, davay. Давай, детей. Mene kara. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where have you been, Cotton Eye Joe? I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where have you been, Cotton Eye Joe? I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where have you been, Cotton Eye Joe? I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where have you been, Cotton Eye Joe? I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where have you been, Cotton Eye Joe? I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where have you been, Cotton Eye Joe? I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Esse bulup gitti karalı. Kararlı, kapına doğu kudum zuraydı mı? Kararlı, kapına doğu. Zuraydı mı? Seni kaşıklık mı? Karimeli. Ana, Zurayda, eyde normal. zuraydı da. Zuraydı. Kararlı. Kararlı. Tağın bir benim bilim ağırtıp duradı. Şu bilgede bir annese yok mu? Burnu divişki bulur için. Девушка mı? Eyde, şu bilgede karayın da bir annese. Eyde. Eyde. Mene kara. Kadim kadim. Demek. Mene kara. Doktanı. Baş eğlenip gittiniz. Kararlı, iş mahtamı min kaydama. Anla bitirmedim. Bütün gımarım kararlı kuş altında çizgiler bitti. Bu bit bir tizde tatırgan bulmadı ha. Bu bit birini kuşga tatırgan buldu. Точно. Kararlı, bana benim anığım var. İme. Şul telinke aldı. Gün sayın şunda müzikte ve karibız. Eye degen. Nerse kara? Müzikte var. Muzak tebe tugele, muş tebe, muzak. Bana şundan indi büyük de kurseteler niteler anda birini de motorlatalar kutunu da mine ha kursetem müzüm. Eyde. İren, uş izbavay. Eyde, bas eyde. Tamam. Bas. Bana.
değil. Görmeyeyim tarardım bu kayını. Soğursam. Karalı sağatırda. Kayasımın zemzemler bütün şirde karalı. Ahır zaman ciddi. Bonus. Tıgı suyakları doraldı. Tırayda tır. Ayda buluşam ki. Ayda da var. Tale. Buluşarız ayda. Ayda git. Gitsin ayda git. Git bana. Aşağıda. Ayda uzun alı baram ayda. Ayda. Ulan bir gittim buluşarız. Şimdi sporayla şakırdık değil. Gittim. Ayda gitti. Gitti. Dübüler türkümü. Yarar. Şittirin. Rahmet. Yaray. Yok. Yaray, bir gene mi yaray? Sonra çıkacağım. Aile Greges. Yaray, sağ ol. Doktor. Greges. Doktor. Neden bittin doktor? Benim balağa olmasın ki doktor. Balağa olmasın ki. Balağa? Evet. Biz size buluşalım. Bana ne kurşu buraya yakır, güzel mi? Kurşu buraya, iyi şunu yap da. Kurşu buraya altta, iyi. İyi. Yara. Biz balağa olmasın ki. Hey, Greges. Sen misiniz doktor? Sen misiniz? Deyse rahmat sizge doktor. Sizden gitgenden sonra bulmaya göre çıkkaç. Başıma yine başladı. Kısaslarım yine. Kıskası benim balağa azdım doktor. Deyse rahmat sizge. Deyse rahmat doktor. Alo. Karalı. Hey, uzun ayda bir muşikni jibergen mi sen? Nişlettin sen ha? Balağa ozdum de. Ort yağın tegip koydun bana. Malades. Ort yağın tegip koydun. Biz билетник olunca biz билетник ulaş ol bula. Zayat, точно. Zayat. O, Türkiye bit. Zayat. Все. Командарм Иона Иммануилович. Командарm Иона Иммануилович. Dur taraftan, kimin o? Dur taraftan. Груз на корабле. Korali, men chap ketdim yeme. Ne oldu tekrar? Hayır varsa yine tağı. Hayır gitti. Yok krem, iyice. İyi de canım, üt oldu bitti ne bilirler? Üt oldu. Karamela, biz него нет добра. Olaysa süt al krem, yarayım ha. Худы. İndi süt, halacılık dolu süt, budur indi. Худы. Korali, olaysa men sana sıra al krem, yeme. Siz sıra istatlarsa, indi sıra. 5 günlük sıra, ben hemen kayıt koydum, budur. Siz sıra istatlarsa. Olaysa, ılıkınla şu sıranla, men siyakram yanına gittim. Siz sıra istatlarsa. Nerede? Siz sıra istatlarsa. Hakan! Hey! Selam! Selam babay. Nişer abzay, ne haller? Elhamdülillahi şükür. Nerse yaşa birisi. Mana vatan kisem, nersesin? Hamak şıkıldırıp verirsin mi? Benim başka şimdi yok. Davay, şıkıldırıp yürüme. Mana men bilen ayda vatan kisem. Şakırıp gidersin.
Авторитет төшә. Юк. Нәрсә Дәрәҗә төшә? төшә, авторитетым төшә. Я Юк. утыр кисәргә ярамый. Юк. Менә ат гомере буе эшли дә күтенә кияргә штаны юк. Кит моннан. Эшләп ки баяга. Юк. Хаман мәзәк сөйлисең. Мәзәк сөйлим. Сиңа да бер мәзәк әйтимме соң? Әйт. Теге ит ашамый торган кешеләрне кемнәр диләр әле? Акчасыз кешеләрдер инде. Юк. Вегетарианнар, әйе. Хәзер вегетарианнар түгел, хәзер пенсионерлар дип әйтә бит. Пенсионерлар ит ашамыймы? Әйе. Ит бәясе арткан ди шул Казанда. Ит генә түгел, әллә нәрсәләр атып бетте бит инде. Ай Алла. Сөйлимме тагын? Сөйлә иде, сөйлә. Утын кисәргә ярамыйсың, хотя бы мәзәк сөйләп кит инде. Юк. Хәерле кич, кадерле дуслар. Апалар, абыйлар, энеләр, сеңелләр. Рәхмәт. Бик бетерешмәгез, кирәкми. Менә мин монда үзегез беләсез, мин бит инде һәр вакыт чыгып шулай тузга язмаган нәрсәләр сөйләргә яратам. Шулай да бүген әзрәк кешечә булмасын дип шигырьләр, бер-ике шигырь язып килдем. Түгел, күптән язган инде шуларны сөйләп китәрмен. Сезне ялыктырмаска тырышырмын. Озынга китмәсә, анда Шамкай дигәндә 8 минут дип куйган. 8 минутка как-нибудь тутырырбыз инде без, анаймы. Уйланам да шулай шигырь сырлыйм. Тик ни гаҗәп бик тиз туйдыра. Бит кайберәүләр шуны һөнәр итеп гомер буе тамак туйдыра. Кайберәүләр зур эш майтарганда иртә таңнан китә балыкка. Мин җүләр җыен әтәк җыям чыгып сөйлим шуны халыкка. Миллиард долларлар җирдән күккә оча. Агулана якын тирәләр. Ирен, балаларын илгә биргән бер анага кысып кына тиен бирәләр. Менә шундыйрак. Артык шикәр тешләмичә тамагыннан кыса берәү. Бик сак кигән киемен, инде шикеррәтләндем дигәндә карак дәүләт талап аласыңгы тиенен. Бу башкардан читкә кашар идең. Шпион дип арттан атарлар, кашарсың да талибларга эләксәң. Урыс дип тотып асарлар. Дәһшәтле сугыш еллары. Бар халыкны туташ бит басты. Инде тыныч кебек тик Рәйсәнне ятим бала белән эт басты. Джунглига кашар идең. Шпионды тагын арттан атарлар. Тузимнарга ләсә тәүбә мәмәм дип тотып ашарлар. Менә бер кая барыр хәл юк. Менә шундыйрак. Менә хәзергесе соңгы вакытта ярар юмор-шоу, анысы да бар, ләкин монда сатира да булырга тиештер инде. Менә тагын шундый шигырь. Теге көннең кадагына куга торган нәрсә, чөнки президентны да уяткан бер хәл булып алды бит әле. Әйе. Президент та әйтеп куйды, татар теленә ләвзне базга чыгып төшеп өйрәникме дип. Яратам мин сине урыс теле, синдә тапкыр матур сүзләр күп. Тик гафу ит, зинһар ачуланма. Якын түгел ана теле күк. Икенче ана теле дип сине тукыдылар сабый вакыттан, күз ачылгач белдек дошман теле булып калдың соңра актыктан. Синең әмер белән бу дөньяда күпме газиз башлар киселгән, күпме халык кулга әверелгән, күпме халык биткән, изелгән. Булышмасын урыс безнең белән. Әйдә яшик куеп иңнеңгә, безне талап җыйган малларыңны чебен чирки ташый чит илгә. Үзеңне дә чебен басты бугай. Әйтим әле сиңа турысын. Селкен әле бәлки чебеннәрең кашар. Дулалы бер бәгырем урысым. Әйбәтме? Менә шулай әйткәләп торырга кирәк. Әйткәләмәсәң булмый. Инде анекдотларга килсәк, менә әйтәләр, һаман бер анекдотлар фәлән фәсмәтән. Менә мин сезнең алдыгызда туташ сөйлимме, әллә сайлап кына сөйлимме? Туташ диләр, менә шул мине ишетмәгән кешеләр дә бар бит. Менә кайберләр менә әлләр эшләре поша. Менә шундый без аны ишеттек инде фәлән фәсмәтән. Мин чыгам да шулай башлыйм. Менә мәйтәм безне язалар, безне сөйлиләр, безне тәнкыйтьлиләр, безне рәнҗетәләр, һәм дин әйтмеши безнең белән авыз шайкыйлар нәрсә дип. Менә әлләр нәрсәләр чыгып сөйлиләр. Билдән аста, билдән өстә, бил тирәсе тегесе монысы халыкны зәвыгын бетереп йөриләр диләр. Зәвык нинди матур итеп әйтәләр бит. Шуннан соң мин газета алып чыга башладым. Шулай бер газетаны алып чыгам, Татарстан яшьләре белән Акчарлык газетасы бер чама алар. Шул 40 мең тираж белән чыга. Шунда язган. Шуны чыгам да укыйм халыкка. Менә мәйтәм язган, эт белән мәче иләнешкәннәр. Иләнешкәннәр яшиләр, буларның балалары юк икән. Шуңа врачка барганнар. Менә доктор әфәнде, biz etмәләмәче иләнештек. 4 ел яшибез, балабыз юк. Нәрсә, ни хикмәт нәрсәдә? Врач буларны караганда хикмәт сезнең берегез мәче булуда түгел, просто сез 200 дә малайлар бит дип әйтте ди. Менә шунда язган бит ул. Аннары бушка газет ташлап китәләр.
Bir yaşkine yigit, yaşkine deyip 16-17 tiresi indi su kirriге tişe. Su kirriге tişe de şundan hazır su boyunda bir kimde yok. Şundan anadan tuğması işine de sikire suğa. Oyunu yüze, şayara, küle, şundan su kirip tuyga çıkarga itse teginin giyimleri yanında bir yaşkine üzük gibi, yaşkine bik motor bir kız otura. Nişerge indi, bula bitni хорошо, kim etmişler? Su tümünden bir tas tavuğu bala. Tas tavuğu bala da şurası bula kaplana çığa kız yanına isenmişsiz. İsenmişsiz di. Siz bana nişe oturasınız. Bana kitap okup oturam diye kız ayta. Hani de kitap okuyorsunuz. Filosofiya kitabı okuyayım. Filosofiya kitabı okuyan siz benim nerse uylağanımını da bilesizdir әлі de yigit ayta. Bileyim de kız ayta. Nerse uylıyım de. Siz bu tasın tübü var deyip uylaysınız indeymi deyip ayta de. Küpme kaldım şuna sattım. Bana 5-6 maymıl yıldıkta 5-6 yıllık kişi güldürüp veriyoruz. Maymıl deganim kim indi? Min indi Raul Şerefiyev, Almaz Hamzin, anlar bizim yanında bir kısılıp giriyor, aşıp priroda, Kamil Kerimov. Ey. Anlarsın kita indi, kita da Cevdet, Celandu дальше что было? Ну, шелуха kita дальше. Ey, шелуха. Şuna Raul Sili, bana min alar silegen, Raul silegen evreleri sili başlasam ayma. Bütün bitime hatlı kızara min uyalçan artist. Bana bunda silediler, isrik bulup da uyuyorlar. Raul mu koysa söyle Kamil siledemesin anısını. Bir ne şiringler turunda tağın ettiler. Hazır indi taptalgan ne şunun için bir uyalıp durmayın. Şiring bir isrik koydu. Aybat tunum. Karşısına bir kız geliyor. Abi şiring kız açılgan ben. Rasa ala direktör görüp travma deyip etti. Yok da bir isrik groşi kapsıklar üstünde yıklap yatta deyip etti. Bana minandilarını söylemeyeyim. Uyalan minandilarını söylerge. Anlar Kamil Kerimov nerse söyleyeli. Ужас bit malay, ужас. Ne? Bir militsiya xotini kavir qo'yadi. Lap. Kurshisi qaytib keladi, kurshisi tilsiz, epe. Shundan so'ng kurshi xotini ko'rsatadi, bulay, alla narsalar ko'rsatadi endi. Shuni tutganda bu militsiya xotini sudga bergan buni. Mana meni alla endi ashaki harakatlar ko'rsatib masxillikda sudi deydigiz mana shu mening kurshi tilsiz xotinni. Sudga dashalarda mana hozir sudi deyda boshlaylar. Nega sen men должностной лицаны понимаешь? Xotinni masxillikdan alla endi uyatsiz harakatlar ko'rsatib xotin aytadi, yo'q men bir narsa dashlayman, просто sut kibiti ortida ko'kay sotalar g'ina deb aytgan endi. No menda shulay terin til yo'q bet. Narsa ko'rsatsin endi u narsa. Ey. Точно anglayman, sen shunday hal. Bo'ldimi? Ishingizga singib bitdim endi. Shom qayshiqda yotsiz alla narsalar siylab ketdi deb o'ylab ko'rmasin. Ishatasin, urni bet shu, urni. Vaqa siylab tugil bet. Munojat o'qida tugil. Anlarsana tegi Cevdet var mı tane bana iç burnunu koysa onun burnu kırık mı olan. Yani benim turda şol ne çastuşka zırlayken nerse vidiginde şunda nerse verinde. Maymul küresin kiyse tutta şamkayga kora deyip zırlaydı. Hemen ağırga yazdım kibek başın işlesin diye biraz su kalısı var. Buranını su kaydı bakşa su kalısı var deyip yazdım. Mene şol söyleyeyim. Bir hatın deyip un balası teginin, yerli xotini işeler ekan tege. Gu deytiler tege. No un bala unusu da kuku teginde. Junne tugel. Un birinchi tabarga kelgan. So'ng biroz aytdi, "Apa, ne хорошо, narsa sen bilmaysiz. Yo'q, bir junne balang yo'q. Bunisida tabarga xiyollanib yurasan. Davay to'xtat bu aybirni. Iptash doktor deb aytadi, bu xotin iptash doktor. Bunisini tabimin, buning irliq aybati, kolxoz председателiniki deb aytadi. Mana shu shundaylarni söylab kishining zavog'ini bitirib keringlar. Amin mendeni söylemeyim. Raul söyledi кажется, Raul. Yotsiz. Elektrikchi klass bilan kolxoz председатели bo'lganlar bitti. Shundan oldingi seyir sovchi mukarramaga kolxoz председатель kelganda, Qorali mukarrama ustay bugun
Rayondan jurnalist gelirge deyiş, pожалуйста, sen intervyu biresin indi deyip aydı. Oy Allah'ımı kerem aytım, Yusuf Ercan min andi intervyular birgen yok, bit kulka min andi nersesin ol, niçik deyip aytı, min andi intervyular bir edebilmiyor, nerse ol deyip aytı. Nu mu kerem abstay, min üzüm de bilmeyim anın nerse iken, şolay da çistar ağaçtanını kiyip kileli deyip. Nu, yarası şundan halka silerge yarı, halının zevğini bitirir. Rahmet cemaat. Bittim. Bir qarasang, mana jamoat g'ayladagi mahabbatdan da jillar inshaalloh. Uyda birgina televizor bo'lsa. Bizlar zinin futbol qaraysan keladi. Xotinning Braziliya seriallarini. No. Yaratqich qarorga to'g'ri kelayni bir qayerda bora olmaysang, tuzib turishga to'g'ri keladi. Turli vaqtlar bo'lar albatta g'aylada-da. Mana Allohga shukr, menga buni aybat xotinlardi. Buni degan. O'ngan, bo'lgan, tirish, bitta birish. Meni uyga qaytib kirasizmi? Men aytam, xotin davay baranga pishir. Bozdan barangini olib minib, yuvib, cheese tartib, turab, tabaga solib qo'yib, bitinisi menga qolgan barisida o'zi ishlaydi. Mana shunday o'ngan xotinlarga Allohga shukr. Buni yaratam. Ana shular yaratam deb konsultatsiyaga da bora jetdim. Jenoskiy. Xotin ayta, 5 minutga Paris mahraga borib kelasin, bar zinhar shirat olib turali, dedi. No, yarar aytam. Yaratqach bordim, oldim shiratni. 47-chi bo'lib. Turam hozir 5 minut o'tdi. Xotin yo'q. Yarım soat o'tdi. Xotin ko'rinmay. 1 soatdan menim shiratda kelib jetdi. Turam hozir eshik bilan esanlashib, aytam kirgami, kirmaskami? Shunasi 48-chi nomerli apag'iz bilan 49-chi nomerli apag'iz g'ovg'a qo'ptara boshladilar. Ey mujik! Kirsang kir, kirmasang shiratni o'zdirdi. To'xtalab bajarib aytaman. Men bitmunda o'zimgina tugul, xotin bilan keldim deb aytib kuna bitirib bo'ldi. 48-chi nomer apag'iz ortga qolmay tutib, 49-chi nomer apag'iz 46-chi razmer botinkalar bilan eshikni tibib olishib, ikkisi birga itib tirtib kiritib jibardilar, uyni taga bo'lmay. Kirib bosdim, eshik shop yopildi, meni bitkilishi qolsa kelar. Aytib o'rdatam hozir. Oshig'iz men aytam. Oshig'iz men bunda o'zimgina kelmadim, aytam, xotin bilan keldim. Ortdan tovush eshitiladi. Grajdanka shavlamag'iz. Biltingdan shishiningizda mana bu stoliyana kelib basig'iz dey. To'xtalab pasanim aytam. Aytam, bu men. Nima aytam, men tugul bu. Yo'q, men aytam, men bo'lu, men tugul. Men aytam, qorshiq bilan keldim men bunda. Adresida qirsoq bilan keladi. Mana ko'zida qulog'ida bo'lib chiqdi. Yarar. Xotin hozir kelib jetadi deb. Biltingdan shishindimda. Tuguning ustoli jona kelib bosdim men. Tega yoza, narsa yozadir bilmay, qopshida yoza. Menga rahat. Qopshamagan yerlarni qopshab o'tirdi. Xumir tutunmagan, kishi qo'li tegmagan. Shulay bir 15 minutlab biz buni bilan qopshashib yozishqash. Tega ulupali ko'zlarim menga ko'tardi-da bo'ladi. Singlim, tushlaringiz bek kichkina, qashingizga massaj yasatig'izday. Yarar apam aytam, yarar. Yasatirman, mana massaj kerakligini bildim hozir. Tag'in shu bir 15 minutlab qop shashib yozishdik biz buni bilan. Rahat. Hozir binokullarim menga ko'tardi-da bo'ladi. Singlim, mana hozir shosha shir martuna kirib, butunlay bilangina shishiningizda mana bu o'rindiqqa mana bu tirig'izday. O'rindiq deganlar metr yarim beklikda edendan. Onda o'rindiq formasida yo'q. Allanasa shunda, bundan bir narsa chiqqanda Picasso kartinasidan birda kim tugul. Deb qaysi temirchida yasadilar ekan buni. Yarar. Maytam xotin hozir tushni kelib jetadi deb. Tagi shirma ortuna kirdimda. Butunlay bilangina shishindimda. Qish hal bilan meni o'tirdim men bu o'rindiqqa. Ay, avrikalarni o'tirulari.
Dizler boshdan biyiq, oyoqlar 90 gradus jirilgan, yotasan. O'tirmaysan, yotasan malay. Men aytam, astronomlar uchun minna degan o'rindiq. Teleskopni kitirda qo'y. Qarab jat shunda yulduzlaringni. Yotamu hozir shulay. Üstünüzge qarab. Tigi yoza. Narsa yozadir bilmayim. Tag'in bir shulay 10-15 minutlab yozishdiqda biz buni bilan bir-birimizga qarashib, yozintiga 200 lik qodoq qadar urushkisini ustiga qo'yib, ko'zligin solib, üsteldagi priborlar turgan soatdan 1-2 priborini olib menim yonima ko'tariluvgina bo'ldi. Bispami teganda. Sizga qiziq. Amin yopishgan. Alla endi men aytamdiki, zamonida Fariz G'allamovning 6 qat, Kashpirovskiyning 60 qat bir to'xtovsiz ekstrasensorniy topshiriqlarni televizordan qarag'ach, 2 bitimada qo'yitib jiruskani yallash. O'shamada shundan men aytam. Yotatiga silkinmaydi. Menda bunday Bilim o'rindiq narsa tushuntiring. Silkinib bo'lmay mana javoshqon bitqa. Men ham aytib kishi o'tirib bo'lmay bit endi ha. Bo'lishga kerak. Shundan so'ng butun kuchimni jiyib, idanga tushganim minda borib tushdim. 2 oyoq butunlay bilangina uyg'onda qo'ygan ekan jamoat. Qanish tizlar bit boshdan biyiq, qon biti yuqoriga urmalay. Butun qon oyoqqa ketganda bitgan. Shundan so'ng teganing ustallar shuvishib borib, üstelindagi priborlar turgan soatdan bütün priborini olib atib, ol priborlar narsagina ko'rmagandir, shu soatdagi suvni ishirtdim men menga. Ishmadi. Kuchlab ishirtdim. Biroz og'ana kela boshlagach, kiyimlarimni yechdim-da, tarazani tibib ochdim-da, chiqib qochdim men bundan. Shundan so'ng xotin bilan otna kun suylashmaycha jirdik. Aytasiz so'zlarni zapiskaga yozib, zapiska bilan aralashib o'tirdik shunda. Hozir bir kuni mana voyenkomatdan poviska kelgan. Shunday ekanga ertangi soat 9 voyenkomatga kelib istirada degani so'z boshlig'iga yaramay, g'ururlik degan narsa bor. Zapiska yozdim. Aytam, xotin ertaga soat 7 da uyatirsin ali. Iring tashka. Xotni topshirdim. Ikkinchi kunda televizor tovushina uyanib ketsam, soat 11 ustalda zapiska tur soat 7 deb yozilgan. Ali bir kuni ko'rishim o'ziga kirdi. Boydi. Buni ko'rish shunday zakon chiqarganlar ekan. 5 bolam bo'lsa 45 yoshdan pensiyaga chiqarlar ekan. Sen bilasan bitin, men durta bor, 5-chi shittaragi xotinga aytib olib qo'ygan narsa bo'lar ekan. Aytasiz bor endi. Unga divona kirib aytgan, men shoir o'qib aytganim. Kirgan xotinini silagan, xotinini o'ylab turmagan, olib qayt birgalashib rohatlanib yasharmiz, oqshamizda ko'p bo'lar degan. Agar tega 2 kunda qozon inshaalloh rasul yaqin o'tib 2 kunda balani ko'tarib olib qaytib kirsa, ishi bo'sh. Turda xotin o'tira. Mujib turamiz-da, betingni so'raybu hozir. Xotin balalar qo'yadi ekan. Qo'ya. Etilar olib ketib bitirdi degan deytigisi. Hozir balalarda bet 11 ni bitiribdi va. Hali bir kuni mana keldi meniki. Bulay dey. Siz suvga bo'lmaydi. Siz qabahatlar. Yotsizlar. Yenasi meni kabista bosuvidan, shigindir kombinatidan olib qaytdik deb oldaladingiz dey. Bildi menga qo'yan chiqqanimni. Turki mana shundan ichi ketib kirib bilakkanni bilasi qoldi dey. Fransini uyratib bitirmaganlar. Umuman olganda bilasingiz kelsa, g'aylada baxit buluning 4 qoidasi bor. Birinchisi, erlar sizgagina qo'g'la xotin qizlarga tugul. Birinchi qoida. Yaxshi etib oshirga pishiratirgan, yeyishtiradigan xotin tobu. Ikkinchisi, ko'p etib oqshashtirgan xotin tobu. Uchinchisi, seni üzülüp yaratadigan xotin tobu. Ham 4-chi, eng muhim qoida. Bu ish xotin birsin-birsi bilirga tegishli tugul. Anlaşıldımı? Nereden yok oydu? Şiddetinde ben işledim. Çok da durun. Hadi çıkışıp karayım. Öyle.
су алып кірәлі. Көрдің бе жоқлай? Әттей! Әттей! Бә, су ішіп жейбе, арығансыңдыр. Қара нәрсе yazғандар. 43% қатын-қыз өз ерлеріне қиянат етілер. Мен нәрсе іштемейін мен. Нәрсе берейін бұл меңа. Ярасы 43% қатын-қыз ерлеріне измене айтып берелер дейді. Қоя соңлар исімдері, телефон номерлары, фотографиялары, қоя соңлар, қоя! Жиын юқ бар азар шыны, ау твою мать. Қадірлім, қайтып жеттің ме? Тапышқылар шында, ешік түбінде. Қайтып жеттің ме? Сен нәрсе? Тапышқылар білауында яқшатланып, кім болып отырасың, а? Неше бүгін тағы көрші Малекнің машинасына отырып қайттың, а? Маны кім айтты енді сен, а? Ғайбатшы Әлфиядыр енді. Әлфия айтмады, Әлфия дұрыс айта ол. Неге отырдың, а? Біткен мені сен машина, а? Ана автобус біле отырып жүр. Бар мұшқа жүресің. Енді тоғыз... Ана да кіріп отырасың машинасына. 9 этажлы йортта яшәүче бүтін үйренуде күнләшіп шықтың енді. Шул бір Малик кына қалды мынай. Сен өзің ғайыплы. Ана бір күнде тігі подъезд қаршындағы ағаш қырында бір мұжик біләп жеріп тұрдың, өзім көрдім. Ей, дәм аны екінші күніне шул ағашны шығып кестің. Андағы бүтін ағашы қырып отырам ана мен. Малик енді міне тоқталышта 200 сумка білән тұра едім. Әйде көрші алып қайтам деп алып қайтты. Отырма! Неге отырасың? Все, болды! Жетті, кетем! Кетесің? Кетем, конечно! Сколько можно мужика мучить? Юлыма ақ жайме? Ақ жайме, да? Сен специально күтіп тұрғаным екенсің. Кетем? Кетем, да мен? Қоя кетесің енді. Әтиянилеріңе барып 2 сағат отырасың да қайтасың. Аны носкилер! Носкиларын жуған. Ванныйда жуған. Не жуасың аны? Мәлекнің жуаны! Сен шаммайсың да мен кеткенге? Шаммайсың? Кетем. Мен не пропаду. А сен мен пропадешь 300 теңге зарплатың білен. Мен әлі яш, кішілермін, үйланырмын. Понимаешь? Ана қазір тігі досукка ерлер жияларды. Бір қатын біле жоқласаң 100 теңге дей. Аны мен не пропаду. Олайса сен бек көп ақша ашырсың енді. Ойына 200 сом. Yok, şanmıyorsun da men? Şanmayayım. Sen men ses anlayalım. Stinkini koruyayım hele. Rümküler mutlu olmadı mı ki? Aydan ben, 4-8 bu tavga. Значит, tağ kimdir kirgen sana, şerge. Bildin mi? Тоқта енді, мен бет ол стенканы юмай шатырмайым. Тузанларын сүрттім, шунда орындарын алмаштырғанларды енді. Ярар енді, ярар. Ана, Малек, миың кістім әлі, ана, миықлы мұжы келген балкон. Бар, сәға келген, бар. Кет мұнан. Уже келелер, мен кетмеген, уже келелер, ана. Не ішлейсің сен? 9-шы этажға нешік Малик мінсін, балконнан, Қара, әткейлер ап келген итке піснәк қонған, піснәк құйрығы ол. Кәш! Малегул, сенен үшін космостандан шырған мұжын. Сен шаммеса кеткен, да? Шаммен саңа ипи тұтып анты деп. Кім өткенде дәл ұпшақ мұн? Мен қапшақ өткенде мәңға 2 жыл бар. Құлы кесе яздым даже. Міне сен өткінләмәңге көрек, көрші Салих бабайны шақырдым. Өткінләп берді. Малек есімді салықтырады, дейме? Все, міне ипидер, кетем. Сколько можно мужика мучить? Пока!
Көнші көбәләгім менім, келелі мұнда, қоя барасың сен, Барам да мен. Әйдәлі, құтыр әлі. Әлі бітсін ашта ашамадың, бүгін сен яратқан тұқмаш пішірдім. Барам, малек ашасым. Ей, көнші көбәләк. Баршық сен мені яратасың мı? Яратам, әлбәтте. Яратмайсың сен мені. Нишлеп? Мені яратсаң мен күйеуге шықпаған болдың әлі. Мен жүре шыққаның сен. Сен бір әрсе біле өштің ме мен қатты? Жоқ. Алдап тұрма өшканың енді. Жоқ демейді. Мұндай шибар қатын неше көп өшмей жүрсен? Жоқ енді жоқ. Өшканың енді өшканың, лучше дұрысын сөйле. Ну ярар енді олайса. Өбіштім. Кім біле? Айда! Неше, көп мі? Тоқталі. Біз бет сенің білән 16 яштан еріп, 18-де үйленіштік. Кім білән өбішім? Аны 13 yaşta da uşup bula. Ben aytam edi uşup yürgenim sen. Yok, gitem parçak все. Gitem degeç gitem bastı. Ben gitmişi de olmayın hayır. Men Нишлеп? ipi tutup ant ettim ben hayır. Benim bir tatlıka dünya kadar parası var. Ana, bizde kurşular dolaşıyorlar değil mi? Aklim apalar. Dolaşıyorlar da. Kasım abi gitmeyin. Çünkü Aklim apa onun yoluna gitmedi. Cemil tıskatırtılar edip durasana, akcaymadı. Gitem. Ну yararsın енді олайса. Ғамил кетмейінді, бала yetim қалар бет. Ya kıstacı kız koyarsın mısın? Kız kurşilerde ders hazırlayın. Oca kurşiga kızda başladın mı? Yani men çok da, men ketken senin familiyasını da özgertmek çıkmasın da. Sana şimdi 20 yaşa diye. Yani sen bizim bir çocukların karavatta, kendine bir çocuklamaşı burasın mı? Alıp gitem, karavatta da gitem, sağ. Kıvartırını alıp gitem, sağ. Vay Allah'ım, koya varasın indi. Eyten bitmişsin ha, aşamadın da bitersin. Maleğin aşasın dedim bitti. Gitem karışık, sağ. Yarar indi, gitmeyindi, kız yetim kalabilir. Sen bala edip de uramдағы sıyırga etkensin bana aytasın. Yarar indi Gamil, gitmeyindi, kız yetim kalabilir. Прямо салфилар сен, а? Сайрайсың мына актриса что ли сен? Сен жүректен айтырға дейсің бит, ойнап қана айтасың, былай ғана мен қошқанмын. Yarar gitmeyindi Gamil, kız yetim kalabilir. Ну ладно. Gitmeyeyim daha söyle. Orada matur kızlar gibi ekan bunda. Zor tolu xатын kız o'tira. Ora tira irlar da ko'rina. O'z tilaklari bilan kelganlardir deb o'ylayman endi. Hurmatli er yigitlar, yoningizda o'tirgan xotin qizlarga ko'z solg'iz hali. Siz narsa ko'rasiz? Xotin qiz yuzunda ilning yozmishi shag'ila. Bilasizmi, Meksika, Braziliya seriallarini ne uchun yaratib qarang? Chunki ularning baxtli xotin qiz yuzini ko'rasizlar kelar. Men o'zimizning xotin qizlarini qo'shag'inda qizg'anib da qo'yaman. Ular bir qachonda turmush mashaqqatidan chetga keta bilmaylar. Aytik, xotiningni suyundirgatlab birda yo'qdangina shashak olib qaytasan. Xotin albatta shotlana ol. Tik ko'nglining bir pishmog'inda shunday o'yda yontlab ketadi. Bu oqshaga ko'pmi kalbasa tiyar edi ekan. Hemen qat'iy bir fikrga kelib istab qo'ya. Yuri shunda oqsharam etib bitgan bosh. Xotin qizga bir qachonda oqsha yetmaydi. Erlarga yetadi. Erlarga umuman oqsha kerakmi? Erlarga 3 kun narsa kerak. Sport xotin qiz. Hemen baritik spirt bilangina непосредственно вживую shug'ullanadi. Sportni televizordan qarang, pastelga yotib, xotin qizni derazadan qarang. Hem güzel zatlarımızın şu dereceden şitten ko'ringan ilishigina ona xotin qiz bo'lib tuyular. Yanındagısı tugul, o'z xotini tugul. Chunki o'z xotining osharga pishira, idan yuva, kir yuva,
һәм кухонный комбайн, стиральный машина, пылесос һәм радионы берләштереп ясалган заманча техника булып тоела. Ну, яхшы техника. Кыйбат та түгел. Хазина. Хазина дигәннән бер ир белән хатын аерылырга дип судка килә. Судья буларның ни өчен шушы адымга баруын белергә теләп ирдән сорый. Ни өчен аерылырга булдыгыз соң? Иптәш судья, менә әйтегез әле, 2 кеше бер хезмәт хакына яши аламы? Ну, яши ала әлбәттә. Минем хатын шуны аңларга теләми, эшкә чыгарга куша. Бай гаиләдән булган яки күп акча эшләгән хатын-кызларга әйләнеп, кылда кыбырдатмыйча рәхәт яшәргә теләгән ир-егетләр дә бик күп. Алар мондый хатын-кызны хазина итеп күрә һәм гомер буе сөйкемле сөяк булып шулар җилкәсендә генә яшәргә хыяллана. Ләкин шундый закон бар. Әгәр хазина табасың икән, аның 25% синеке. Әгәр хатының хазина икән, димәк аның да 25% синеке. Хөрмәтле хатын-кызлар, хөрмәтле хазиналар дип әйтә яздым. Алай дисәң дә буладыр. Чөнки шатлык чыганагыда, күтәренке кәеф, елмаю чыганагыда хатын-кыз. Казандагы концертларның берсендә ничектер дөньяда тилерәк ирләрдән дә бәхетлерәк кеше юк. Чөнки аларның хатыннары шибәр була дип ышкындырган идем. Залдан бер ханым йөгерә-йөгерә чәчәк күтәреп килә башлады. Мин аны менеп җиткәч кенә таныдым. Үземнең хатым икән. Комплиментың өчен рәхмәт ди. Шәп бит. Без әлбәттә сезгә сокланабыз. Без әлбәттә сезне яратабыз. Үзебезнеке булмасагыз бигрәк тә. Хөрмәтле хатын-кызлар, барыгыз да монда карагыз һәм игътибар белән тыңлагыз. Шибәрлек сирен чишәм. Иреңә шибәр булып күренү өчен, аңа сирәк күренергә кирәк. Бу әлбәттә ирләргә дә кагыладыр. Ләкин ират белән хатын-кыз икесе 2 полюс. Ул безнең карашларыбызда да шулай. Без аларны капма каршы итеп, плюс белән минус шикелле күзаллыйбыз. Әйтик, ирләргә килешкән бер хатын-кызга ярамый. Әйтик, менә әгәр хатын-кыз ират белән шаяра икән, димәк ул тотанаксыз дибез. Әгәр ират хатын-кыз белән шаяра икән, димәк шулай тиеш. Әгәр ират хатыны белән йокларга теләми икән, димәк ул импотент, алкаш һәм беткән баш. Әгәр хатын-кыз ире белән йокларга теләми икән, димәк аның башы авырта. Әгәр ират эшендә зур уңышларга ирешкән икән, димәк аның башы әйбәт эшли. Әгәр хатын-кыз уңышларга ирешкән икән, димәк башка җире. Башы түгел. Хатын-кызга бик күп нәрсә җитмәй. Ирләргә бар да җитә. Эштә, мәшәкатьтә, акчада. Аларга бары тик бер генә нәрсә җитмәй. Хатынының канәгать булуы. Кайчагында нәрсә генә эшләсәң дә, нәрсә генә әйтсәң дә хатыныңа ярый алмыйсың. Җыры да бар бит. Ни эшләсәң дә эш харап, хатынга булмый ярап диләр. Хатын-кызга комплиментлар әйтергә кирәк. Ул колагы белән ярата диләр. Дөрес сүздер, акыллы кеше сүзедер дип бер мәлне хатынның күңелен күргә булдым. Бүген син нинди шибәрсең? Нәрсә, бүтән көнне карашкы кебек идеңмени? Юк, син ничектер яшәребрәк киткәнсең. Моңа кадәр карт идең димәк. Димәк, моңа кадәр әби белән яшәдең. Юк, син үз яшеңнән күпкә яшәрәк күренәсең. Миңа ничә яшь икәнен төштеме? Бик беләсең килсә, хатын-кызның яшен санамыйлар. Бу әдәпсезлек була. Ачуланма инде, алтыным. Алтыным. Нәрсә, сатып җибәрергә җыендыңмы? Бик беләсең килсә, алтынның бәясе төште хәзер. Син шуңа ишарәлисеңдер әле. Ул ышанмый. Син ир кеше. Һәм хатының синең аны чынлап та шибәр дип уйлавыңа, чынлап та яратуыңа ышана алмый. Чөнки син әле анда, әле тегендә, һәр вакыт бетмәс мәшәкатьләр арасында, хәтта гәүдәң өйгә кайтканда да күңелең эштә кала. Һәм хатының синең ярата алуыңа гына түгел, чынлап та җанлы кеше икәнеңә ышана алмый. Аның өчен инде син дә кеше түгел, бер станок.
ақша жасау станогы. Һәм иң үкенечлесе иске маркалы, ақырын эшләй һәм тиз ватыла торган станок. Игътибар иткәнегез булса, хатын-кызларның кичкенә гәүдәле, ябык гәүдәле ирләргә бик исе китмей. Алар озын буйлы, таза гәүдәле, хәтта бераз симезрәк ирләрне яраталар. Беләсезме ни өчен? Чөнки ират хатын-кызга кәшилек булып күренә. Мин инде гаилә хәлләре турында, ир-хатын мөнәсәбәтләре турында еш сөйлим, еш язам. Чөнки яхшы гаилә бәхет чыганагы. Әгәр кеше өендә бәхетле түгел икән, ул бер кайда да бәхетле була алмый. Шуңа күрә игътибар белән тыңлагыз. Бәхетле гаилә серен ачам. Ә ул гади генә. Күзегезне ачып өйләнегез. Күзегезне ачып кияүгә чыгыгыз. Һәм күзегезне йомып яшәгез. Язучы Марат Кабиров. Кадерле, сине бер минутка мөмкинме? Бу кафеның хуҗасы синме? Бәлки, миндер. Бәлки мин түгелдер. Бу кафеның хуҗасы кая? Бу иртәгә була. Шәһәрне. Карале, менә иртәгә кафеның хуҗасы әйтерсез. Кызлар бүлмәсендә туалет кагазы беткән. Минем машина ватылды. Нәрсә булды? Карбюраторына су кірді. Ей, матурым. Сен бит карбюраторның нәрсә икәнен, кая икәнен дә белмисең. Кая синең машина? Әнә нейдә? Елгада. Елгада? Yapmışlarım bir şapta Ego'dan tuğan cirim Soğanam seni her şaptan Çiçirlere gitmektir Yapmışlarım bir şapta Ақшаға қытлық замана. Керек жерге барған шошыны вообще тауып болмай. Да, клиентлар да жоқ. Тыңлап қарайым әлемі. Өзімні көрегіне. Несе бар мекен? Қая? Давай он жақтан башлайбыз. Үшінші күнгі туған күннен соң бүйір тоқтаған. Жақлай. Нәка сол яғы? О! Бірә сол яқ бүйір ішли. Молодец. Бүйір ішли. Ага. Процесс.
Oho. Yürek. Ne? Oh. Rahat benim yürek. Yürek değil mi? Tok. Tok. Kim baranda? Arakı bile güzel. Nindi arakı? Arakı kadar. Bu bir tiyak gibi tugul. Alaysa spirit veririz. Biz buna spirit bilen işit etmiyoruz. Biz hipnoz yardımındagine kişilerinde oluyoruz. Hipnoz yardımındagine. Eşeğe gipnoz. Men kibit kalakmadım stoli. Yok brat. Sen bunu iskalaktık. Ah, imansız kadın. Kibit kalakırdım de bunu iskalakırken yotsam. Yotsam. Lan gel. Ne o'zingizga qara qizimni, o'zingizga qara. Nechaganda siz o'zingizne shusha darajaga xatli tushira oldingiz? Normal ko'rinib tur, ha? Normal. Kelaman. Nastoящий mujik. Nastoящий mujik. Taka, o'tir. Normalgina o'tir, tuzgina. Bir. Bo'ldi, bir. Nuka bunda qara. Nuka. Ey! Mana iskarak. Mana ishbid. Молодец. Qoya. Ah, Qoyasiz. mana ishbid. Ah. Oh! Ko'rding? Topdim. Aha. Nicho. Biz sizni hozir tezgina lechit etamiz, lechit eta boshlagancha. Mana sizni ozgina tinglab qaraylik. Tinglarlik yo'q menga. Lechение shundan boshlanadi, tinglamishi bo'lmaydi. Aha. Tingla. Aha. Tak. Nuka mana buni ozgina ko'tarikda. Ko'tarikdaymi? Endi senga spirt. Sepetida ashib bitgansan. Nechagala tega ferma. Do'ng'iz. Молодец, qo'y bilding. Xotin shulay deyman. Durust ayta. Do'ng'iz fermasi izikilabi. Naga qo'ya. Davay o'ynaq beringni. Qo'yali. Брат, senin bunda sos vызывает. Aha. Tak bo'ldi. Ishdan to'xtagandir u. Tak. Nuka bu yoqqa qara, ya'ni urma bu yoqqa. Davay ozgina ko'tar, ozgina. Davay bu yoqqa. Qo'ya. Brat, seni sol yoqda xonanda bayram etadilar. Aha. Tak. Nuka oshqozoningdan asar bormi ekan seni? Birasida yo'q. Birasida yo'q. Nuka. Samagon. Sening o'shog'ing bormi? Yangi yilda. So'ngida. Sizlar. Tak. Nuka, o'pkan qo'yali sening. Sening o'pka. Mana bu yoqqa qaragin. Qayda? Sen tortasan malla. Oshim. Bitgan. O'pkan yo'q sening bitgan. Nuka mandanasi. Nuka mandanasi var. Birasida yo'q. Bo'shanda. Sen bitganda ashib bitgansan. Bu da bitganda sira boshlagan boshini yuvmaysan. Ishing javob bo'lmaydi. Nuka davay yurak. Nuka tuttur.
Hadi. Hadi Rahma. Bakın. Vah! Da! Oh, kavanda. Kavanda. Kavanda, молодец. Все. Нормально. Нормально. Biz sizni hozir gipnoz yordamida davolashaqmiz, Alloh bersa. Может, kerakmas? Kerak. Kerak. Hadi. O'tirmishig'ini gipnoz yordamida biz sizni davolaymiz. Ham endi siz aroqni butun og'izga da olmayacaqsiz. Может, durustdan kerakmas? Kerak. Kerak, o'tirmay yo'l. Davay ko'zlaringizni yuming qizlar. Qiyinsizmi? Yo'q, endi qiynamayman. Davay ko'zlaringni yum. Ko'zlaringni yum, la. Ko'zlaringni yum, la. Men sizni qiynamayman. Sizni ko'zlar. To'g'ri aytib o'tiribsizlar. Sizni ko'zlaringiz yumila. Yumila. Hozir men sizga gipnoz yordami bilan aroqqa qarata nafrat o'yatashaqman. O'yatashaqsiz. Ay, aroqqa qarata. Sizin uyqungiz kelar. Uyqungiz kelar, ham endi siz yo'qlay boshlaysiz. Yo'qlay. Ay, ko'zlaringiz yumildi. Ko'z qaboqlari o'raydi. Uyquga ketdingiz. Uyquga ketdingiz. Tekshab. Bek yaxshi. Siz tush ko'rasiz. Sizni qoshig'ingizda bek zo'rg'ina bir ustal, ham endi ustalning naq o'rtasida qirna qadar solqin aroq bilan to'tirilgan stakan turadi. Sizning ang'aysingizda ketmay. Siz yo'qlaysiz. Esim ketmay. Sizning isingiz ketmay. Siz yo'qlaysiz. Yo'qlaysiz. Siz yo'qlaysiz. Ham endi siz qaramaysizda. Qaramayman-da. Siz anga qo'lni so'zmaysiz. So'zmayman-da. Bek yaxshi. Narsaga men qo'lni so'zarga? Meni bit qo'yin qisasida naq shunday g'irnyorli stakan bor. Nechigindi? Men sizga ikkinchi stakan turida bir so'z aytmadim. Doktor, siz narsa endi? Ustishima stakanni olib kirolmaydi deb o'ylaysizmi? Tak, отвлекаться etmasga. Отвлекаться etmasga, yo'qlarga. Sizning ul stakanida ko'rasingizda kelmay. Ko'rasimda kelmay. Bek yaxshi. Narsaga men uni ko'rarga? Men bitani navosh shub tabam, qo'l bilan. Mana shu stakanni tortib chiqaramda, doktor. Og'zimga yaqinlaytam. Sizning og'zingiz ochilmay. Alaysa so'gish atirgan trubka bilan biringa. Sizni burun tug'ilgan sizda gripp. Alaysa quloqqa, doktor. Yo'q, quloqqa ketira olmaysiz. Chunki sizda quloqingiz qaltir kelar. Alaysa zo'rroqdir balam. Virdir pravonnigan. Shuni bilan salom. Bu vaqtda sizning qo'lingiz kesakra tosh shekilli o'rayada. Siz stakanni ko'tarib tura olmay boshlaysiz ham ul. Asqa tabasha. Uni so'l qo'l tutib oladi, doktor. So'l qo'lda tutib ololmay, ulda naq o'ng qo'l shekilli tosh shekilli qotgan. Yo'q, doktor, u qotmagan. Men sagatni soldim. U yengilroq. Bu vaqtda sizga bek issi bo'la boshlaydi. Sizning qo'lingiz tirli, ham stakan idanga chiqib ketadi, chalpirama bo'lib shashlar. Aroqi idan bo'yicha to'gilar. Biz ani jolaymiz, doktor. Jolaymiz. Yo'q. Onda idan pishiroq, onda mikroblar, spid, tuberkuloz, palichkalar. Allohga shukr, aroq borasida dezinfeksiyali. Jolaymiz. Bu aroqi bek noshar. Palyonli aroqi. Allohga shukr, palyonli ekanini bilmayman. Shokira, appetitda buzilmay. Bu aroqi bilasiz, metilovый spirtdan yasalgan. Metilovый spirtni ichgan kishining 99% so'qraya. Hamma avval baxtli birdan 1%. Kishi aroqni idandan jalay, anga pisaq topilmay. Bu vaqtda sizni tiligizga shirpiq odadi. Ham sizni tiligiz o'liklab shisha boshlaydi, og'izga siymay boshlaydi. Ham bilasizmi?
Һәм беләсезме, сезнең яңа кем килә? Кем, доктор? Кем килә? Үзе ике мөгезле, туяклы, койрыклы һәм кулына зур таба тоткан. Бұл күрші Хамид ит шабышы. Іштан қайтып бара. О қаруағын іштан қайтқанда, не етегіз, халады жасаға деп, тұяқлары білен құйрық алып қайда. Келіңіздер. Әміне тегі икі мүгізі қоян келген. Алысын доктор қатырымдан сұрағыз не? Алысын мен білмеймін. Бұлда! Жетті мұнда медицинаның күші жетмей. Медицинаның күші жетмей. Bir degеш uyanasыз, екі degеш көздеріңізді ашасыз. Bir! Тоқтағыз, доктор, тоқтағыз. Мында қойылы тағын бір бұтылка барға теші. Демласы менікі. Доктор. Көмірді тұңғызды ашамын. Доктор. Суқырайлым, доктор. Суқыраймадығыз, мен бетәлі екі деймедім. Ертіп алар ақылығыз. İki. Üç. Ayağım sokarayım doktor. Dört. Bir. Aşılmay. Aşılmay doktor. Aytdım ben sizge tıkarakın metili bir spirttan deyip. Metili bir spirt nişke kişi sokraya. Doktor, sokraya. Sokrayım beni görmeyeyim. Gittik haydi Akuliska varamız. Akuliska. Ne bunlar ne? İşi bitti mi işi gittesi? Doktor. İşi bitti mi işi gittesi? Doktor. Bu gideyde normalde. Normalde. Doktor. Апай, кешеден бері отырам. Вокзалда. Ya avtobusları өзгертіп бітіргендер маршрутында. Колхоз базарына қатты болса да деп отырған едім. Yorta qozonda urab, биік таудан eylenip қойттым келіп вокзалға. Буфетларына кіріп шыққан едім. Соңғы 100 теңге оқшамды бір беремеш олайын деп. Қалай шықсам 10 теңгеден ыздашып тұтып тұрам. 100 теңге оқша беріп. Niye meydan kadırtaki beyler ortasından kozanda berebeşler 90 so'm buldum ekan dey. Bular abayım bulmayın dey. Ana kirib bo'g'i chaqadan bo'g'ozina bosib olib chiqdim qolgan oqshomni. Yetmeydi prostitut o'nliq bilan bu taqaman degan bular. Ey abayım bu taqtirsang olarni. Sosikidan bolalar. O'zlarini kelib birda bu tamilar ana. Yüzüne şiirsen qancha abayım. Үгіз шығарлық мужик, эстағафирулла, қамырға түрген шикемісті сатып отыра алмайша. Олар шекел апайым, институт бітірген кассирлар түгіл. Мұндайна 100-ге жеткен сәрби жамал қарчақта қадыр пенсиясын, сомын-сомға тигіне-тигінге есетлеп кісесіне сола. Не только олар. Сола демектен керек апайым, не бітәлі. Біздің шәрәфеттің әрбет бұйыл 40 мың ақшаларын суға салдылар. Салдылар! 40 мың. Тігі 10 қыра дилдұрып 6-ға 9-ды менгі ойнамат малайларын институтқа кіртеміз деп. Абай 40 мың ақшалары желге ұшты. Неге мен апайым қазір институтқа кіру үшін тігі аттестация керек ме дейін? Консультация керек дейін. Мен жыл консультация апайым 30-40-50 мың тұрады. Институтына қарап. Абай, тігі 6-ға 9-ды 10 қыра малай 40 күнде оқымады. Кейіні соғандым деп тоштап қайтқан қолданнан институттан. Оның білән бірге барған біздің тігі көрші рейсенің медалистке қызы апайым, отличница, медалистке. Мына жыл 40 мың ақшаның приемный комиссия председателіне неше ойға жеткенлігін машинкасы шутсыз көңілдегіне шутлап шығарған дейін. Апай, шутлап шығарғанда дейін медалі құшақлап қайтқан дейін институтқа кіре алмайша. Шулай апайға, оқығанның қадірі бітті, оқығанның дәрежесі бітті, оқшалы адамдар көбейді. Оқылы болса оқшасы жоқ, оқшасы болса. Апай,
Қазір бозарға шығып диплом сатып алалар да. Ертеңгісін врач дейіп ақырса кіші сұялар. Ике бұзауға кебек ойра білселер, агроном бригадир қосылар. Қозанны Америка картында тапсалар, лүтші кетелер. Әш апайым жиын келді кетті, ұлмаған, бұлмаған агроном бригадир, начальник, селексіз, жолушы, толғансыз, артист, күйсіз, мақсыз жыртсы білен дүнде отылдыңды. Әйтем де, 500 жырсыды. Ағай, шулай енді? Қоя түкірсең жырсыға барып білеге. Әткәріп тоя қырғызстан композиторға барып дейе. Абай, біздің курча қызы, Милина. Оның жыны 3-ке, 3-ке дегенде тамамлаған ең мектепнейді. Абай, есет культураға кетті. Мен бүйші болам дейм, бүйші. Абай, менше кірген зірін оғасы құзай білі. Жарты фирма жоғын да қазір. Мен ол есет культурада қазір кракады біла бегеботта бір кере төрмейген. Енді біздің Милинаның да олға шынды. Абай, біздің Милинаның метр 50. Арқалаға да бұйға да. Қалабок. Жетмәсе өзінде ерлер күші бар, қайретлі. Не, фермада шынагенде колхоздың нәсіл өгізін тебектіне үйіртеді. 5 орын бар. Бір-екі күн ішілігі ашандан за фермы олдап, жолдап, жұмалап дегенде қойтарып жіберсен деп. Колхоздың сыңар өгізін нәсіз қолдырасын бар қойт. Олдылар. Апай, институтқа барға сұрағандар дегенде не деп? Ыстанықта ішті білесің ба? Ыстанық. Мен әтігі ұста бейушілер тұтыны беретінде, кирте, ыстанық, тейбілдің күзетер дейді. Апай, Милина біз, мен заводқа келмедім, мені бейірге үйретесіз ме, жоқ ма деп. Тегілерін ыстанықларын уатып, ұқтушыларын қинап, институтты вишіміріп қойтты. Олаға тағала айтқан деп екенді, оқылға күш бермем, күшліге оқыл деп шул енді. Шундан соң институт культураға тігі жыршы салауатын алдылар. Прораб етіп. Профессор апайым, профессор. Қайбетіне профессорлар көп. Бәрі шу салауат оқшатынар, ремонт жасатырғадыр енді. Милина біз апайым, қазір куда пойти, кому отдаться, жыршы болатын келеді бүйрей. Мен апайым, жыршы болудың әлі қиынлығы жоқ дейінің ашу ойда болады жыршы болуын. Мен апайым, сен бұл фигурың білән айтам, сахнаға шықсаң бет. Сахнада гармонсыз гармоншы қала орын қалмай. Деген, апайым деген, қазіргі заманда гармон білән жырлау не салетна дейді. Қазірде ақшаң болса дейді, бақадан да сандуға шатылар дейді. Мен әттіңға керек болмай. Мен апайым, сен жекелі әбірекей сандуғаштарынан колхоз базарда пұшмақсайын. Олай ғана дегені. Ойалла колхоз базары демектен базарға қайтабы барып келеді ме? Апайым, ақшам жетмеді. Мен переместерді 15-тен кәді. Әлемейден еш уақыттары итке жүріптігі ауылдағы сама дейтіндісіне. Оның да фойдасы тіге екен. Тұрғында ұрамдағына бейіп әді оқша зей болайым әді. Апайым, кімге көпме соғыс базбалай? Қадірлем, сен мені Ромео Джульеттаны яратқан сыман яратырсың ма? Менің андай китап оқыған жоқ. Ну, олса, Тахир Зығраны яратқан сыман. Менің андай да китап оқыған жоқ. Қадірлем, сен неде китап оқығаның барсың? Момо, көбірек кішейін әлі отырсаң, олып барып батырам қазір.
defterlerini tekşirip bulayın da ardım, duydum bu defterlerden. Oy. Apa? Galip, kır, Galip, kır. Nasa buldu apa? İsem misin apa? İsem misin Galip? Мен hazır defterler tekşirige buluşasın. Ayda bırıl oturalım, bırıl. Nasa apa? Bırıl, ayda. Aha. Bırıldın mı? İyi. Tak Galip, başladık. Mana bu Galip bu defterge nindi bilgini koyarmız. Apa kimni koval apa? Galip seniki tugul bir şey. Apa alaysa işle apa? İşle? İyi. Galip, şimdi mana bu defterge kopma koyarmız. Apa bir işleyde minden bulak bulsun apa? Galip, dur bu bit senin defterin. Aha apa bir geybede. Uyuğuz aysa bir işle apa? Yarış. Apa buldum indi. Buldu Galip, Apa bir sırav rahmet. mümkün mü bir sırav? Mümkün Galip. Apa bugün kişmene dişisiz? Galip, sen kim bilen söyleyişkeni unuttun mu hala? Yok apa kino tiyatrodan şokurmakçı. Yok Galip, yok. Amunçağa apa? Galip, muşağa yarayım. Yara apa kütem olaysa bu. İşinci munçağa gidersiz ya mı? Yara apa apa. Baka gittim yine apa. Yara Galip, rahmet Galip. Gidip kalam. Uzgan yıl samolyot tuturup mına sizin orunda Tatar estradasının artistleri tüyelişip, hatırları, balaları, töşçüleri, kurşuları, balaları hayvan kiyimlerine giyip yana yıl uzdırığa bardık, Sibir yağına ıştık. Anda kimdire yok Tatar estradasının, anda Rafail Latipov, Alfinaz Gamova, Salavat, Aydar Galimov, Firzer Murtazin, Hayfay, bütünüsü de var. Hani farkıyım. Kim gene yok onda? Şunday ko'ngilli ishtig'aymi, shunday ko'ngilli bo'ldi. Shundan so'ng shularning to'rtasini bizning bilan yeriga bek o'xshadi. Oxirisi bizning bilan turib qoldilar. Butunisini bo'shatdik. Rafail Latipov, Oydar G'alimov, Salovat degi bolalara kiyib bergan hayvon kiyimlarini kiyib bizning bilan yeri turgan bo'lib qoldilar. Firzar Murtazin o'zlarining dressirovщик rolini qo'ydilar. Ham ular hozir bizning sahnaga chiqaradi deb azirlanib ketib turarlar. Qarshilig'i sizning qarshingizda. Firzar Murtazin o'zining hayvonlari bilan ketdik. Bersini denita, ilale, amene. Brigine minta, bersini denita, ilale, amene. Yağdırı parasın, yaşta arasın, sağıştı nereden canime. Yağdırı parasın, yaşta arasın, sağıştı nereden canime. Gittik hayvanlar dünyasına. Anla benim yüreğimde niye bana sen yılatasın? Gözlerine yaşlar tuldu nişek silanı ağlatasın. Gözlerini qarlar tümde unutqansındır desin mənə. Buranlarının kışı gitmez muhabbetimni sündürürgen. Yok, taşlap gitmesin, kaldırma beni.